Excellent Studios. Normāls. Normal. Nah. Tā. What the fuck? Tā ir mūsu mašīna. Maybe they have aizveries. Maybe they have something on the radio that will suit my mind about it. Es nemāku klasīt. Turns on radio. Emergency broadcast. Do not go out tonight. As we have been alerted, there is a serial killer on loose. Police not want anyone go outside night. Public safety we thank for understand. Please lock door and window. If you see anything suspicious, please local authority ASAP. Turn off radio. Just me look. I'm sure it turn off. Par ko tu runā? Fucking radio, pasaka, kad fucking emergency broadcast. I'm sure it's nothing. It's fucking Daubejops. Opa, nice Volkswagen though. Oh. V40 vai kaut kas. Enter the gas station. Oh, toalete. It's your time to clock out, man. Hey, man. Clocking outing. Okay, that's normal sensitivity. Finally, have you heard about news? I feel bad for you. I'm sure it will be fine. Just another night shift. Šis nenotikt īstajā dzīvē. Šis fucking... Es tev ļautu visiem iet mājās. Tur teica, stay indoors. Baļai, fucking darbā iet. Also, just kind of hungry, might have ate a lot of food off the shelves. Tas ir nelegāli. Nē, varbūt nav. Vispār te ir banana pila, nenošļipries. Nevajag vēl viens. Vispār ir double jumps. Iet turi. Ir double jumps. It's illegal. Stupid. Clock in. Nāc tā. Tu nāc kārt. Jesus Kristus! Oh my God! Nāc rekur. Yes, Jesus. Tas tā, lai mūs nenogalina. Jesus Kristus. Employee of the month. Man tā... Tev nav jāigs no tā. Aizgāja prom. Kāds brauc te? Kāds te piebrauc? Chinese man. Šis nav tas serial killers. Nē, ko tu tur skaties? Eimesl? Tu teici Eimesl? Tu teici Eimesl? Kāds Eimesl? Es negribu to lasīt. Total 557. You impatient old lady. Izskatās veca priekš tevīm. Put money in register. Deposit cash. Oh, hello! Aiztais durvis, Daubejob.
Stupid ass paskatīšu es tev virsū. Ka viņš tik augsts, garš. Hello, big man. What you do today? Why is big man so weird? Can you Te kāds nāk. bring me up, please? Tu to dzirdēji? Ko tad? Footsteps. Jā, mēs taisam pusi. Nē. Tā nebija. Tu stāvēji mierā, Gerda. Nē. Šeit kā. Šeit. Nē, kāds 5 sekundes vienkārši. Šitādi. Jā, es varu arī. Tu? Es visu laiku staigāju. Diršana. Kamerā, hello, hello. Hello, hello. Hello, kamerā. Kanti. Hello, baby girl. There's guy in red shirt creeping around. Es tev teicu! Es teicu, ka tur fucking staigā. Red shirt walking around out there. Nē. Just forget about it. I don't want you to think too hard. No need to be rude, man. I just know that I'm supposed to be the only one working right now. Okay. Bet mēs esam divi tā. 20, 25, keep the change. Looks like you need it more than me. Bitch ass nigga. Officer? It's no officers. Hey you. Ah, no, tas detektīvs. All night like this. Working. I work here, Bob. Well, you go with money from the loop, right? Yeah, I heard the news. You've been warned. We believe the maniac is targeting gas station employees. You might be next. He's been reporting wearing red shirt and terribly ugly. Call police if you suspect. Oi, blin. Jums iet laukā? Es jau esmu ārā. Nē, neejam tur. Confront strange man. Hello, baby girl. What are you doing, baby girl? Hey, baby girl, what are you doing? Oh, hello there, baby girl. Get a move on, pal. Ew, Downy, блядь, beidz savu dandālu čamdīt. Vai piekaušu tev dalbību, nahuj. Nāc šurp, pidaras. Pidaras. Bez savus stulbos seju. Bez savus stulbos seju. Es nevaru redzēt. Autis, nahuj. Nāc šurp, pidaras. Es tev piekaušu. Later in the night shift. Mop. Mopsis. Nē, es vienkārši izdarīšu ātri. Labi, vienalga, tu arī paņem. Vienā gadījumā tas ir ierocis. Jo varētu. Kāpēc ir vienkārši ūdens visur? Vai tas ir tā kā cirkuls, kur vajag ūdeni? Aļo! Detektīv! Halo, detektīv! Tas nav detektīvs, viņam tāda buff mašina bija. Oh, you big buff man. Hey, baby girl. Hey, baby girl, let me kiss you on the lips. Hello, baby girl. Ko tu tā skaties uz manīm? Paukties, lai būtu viņa augstu. Oh, I intimidate you, baby girl. Hello. Oh my god, I can hide on that. Guy, hey there. I just these drinkings, please. That will be $3.50. Viņš neko nepateica, viņš vienkārši aizgāja. Pizdiec. Tā es ciet durvis. Oh my god! Oh my god, Kadilija! Nice, baby. Tur dun. Kas ir? Es tad sabiedēju. Jā! There's a murderer and he's coming to kill us all. Ok, paņem man mašīnā. Eju, kur tas?
Nahuj tu smaidi! Tu pats esi fucking seriāla killeris. Antons. Astrons. Take money, get out. Nice, nice, nice. Thank you, man. I need money. Jāpaņem trashings ārā. Laiks. Jā, ok, ejam šitā, zilais. Kas viņš tā izskatās? Kādu vārdu? Viņš pēc vārds izskatās, what the fuck? You are not my baby girl, you look retarded. Kas šis? 340 grams, tas ir sučka. Kas tas tāds? Gremis? Gerda? Kas tur steigāja ārā? Kamēr viņš te runā, es dzirdēju tur footsteps ārā. Vai tur runāja? Vai tur raņī? Tu skraidīji vai? Here's $4. Take it or leave it. Tu stāvēji? Jā, šeit stāvēju. Skatījos ārā. Es šitā pusi skatījos vienā šitā. Kāpēc šis durvis? Tu viņas atstāji vaļā? Nē. Kas tur? Šīs? Tā būs jau. Okay. Ja kokās brauc. Tas ir detektīvs? Nāc iekšējā gadījumā, tas seriāla kebēlērs. Kur viņš ir? Viņš uz toaleti iet. Eidirs, to kāds ieies tur iekšā viņam pakaļ un nogalinās viņu. Tu ej malā, tu man pievēji priekšā. PVA līme. Obama! Kas viņš pēc mērkaķa izskatās? Pēc, kad viņš ir mērkaķis. Taču mērkaķis ir. Vai Obama? Obama's in Bladen. This will go number 2. Sorry, sir. I clean it now. Ej, tu dirst. Tas ir tas gejārs. Es trīcu, man bail. Man bail, es trīcu. Gardrek viņš ir. Viņš nāk iekšā. Ej, iģi nahuj, dolbajob, bļaļ. Ko? Hello there. Can I get a little snack for free? Piss off. Es iešu ārā. Nē, ej, runā ar viņu. 911. Paskaties, kas tas tāds ir. Hello, baby girl! Oh my god! Ej, tu dirst! Ko tu gribi no maniem? Tev pat nav nekas rokās, ko tu? Hello, this is the police department. Can I help you? Please hurry! There is this creepy guy chased me outside right station. Are you sure that wasn't just a homeless person? No, he doesn't want my money. He wants my booty cheeks. Officers. Okay. Ko viņš tur dara? Ko? Gardai tur pafleksā. Iznāc ārā. Iznāc ārā. Viņi ir apakaļ. The box was tampered with, it must have been creep. Gard, nāc ārā. Vaz uz jumta.
Tev aiz muguras. Maģija. Es palikšu. Te. Stay or hide. Nāc augšā, Gerda. Ātri, nāc augšā. Šite. Lec, vienkārši spamo lekšanu. Turi. Nāc augšā. Diez viņš mūs ieteleportēs. Kā? Tā, ka mēs neslēpamies tajās vietās, kur jāslēpjas.